Sisekuyo indaba kaMaskandi laphaya online Spotify. Uma sibheka iy'namba ipheji leli elithi 22 Africa yilo elibhala lezi namba lezi. La umenzi babeka ukuthi yena i-album yakhe bewu-number 3 last week, bekuyiviki lesingaki lesithathu. Nge-week number 4 album kaMenzi ithi isishaye bani-ke u-1,632,000 ama-streams laphana, okuyi-1.6 million. Inamba enkulu kakhulu kuMenzi. Angithi last week ubeshaya 1.4 into enjengaleyo, okwenza ukuthi yena kube album ekhuphuke kakhulu-ke ngalo leli viki lesi-4. Asazi ama-album amanye compare ku-week number 4 ukuthi hamba kanjani, kodwa engikwaziyo uMzukulu uyena osihamba phambili kona wonke ama-week until week number 10. Ndiwe uMzukulu asengizahlala khona, kodwa la uMenzi-ke album yakhe-ke isifikile kubantu-ke. Wenza kanjena-ke uMenzi. uMenzi mayeqala abantu bayakhomenta laphana bebeke izaba bethi hhayi wehlisile kwasho wacima kwasala iy'qindi, kodwa umsebenzi wakho mase uqhubeka uyikhulumela wona kuMenzi. Njengoba nibonana lapho i-album yakho isikhuphuka kangakanani, nizophinda nibone-ke nangeviki elizayo ukuthi izokhuphuka kangakanani. Usazokwenza nje iy'mangaliso, right? Laphana kuMzukulu uthi ngifuna iy'nto zami, i-album yakhe iphinde yakhuphuka futhi ayohlala ku-number 3. Why ihlala ku-number 3? Evikini lesi-11 iphumile ishaye u-2 million wama-streams ngeviki lesi-11. Le album isahamba phambili bafethu, abantu basayidlala. Ayikho lento yokuthi uMzukulu mhlawumbe kanjani. uMzukulu ulokhu emile laphana, umile endaweni yokuthi yena uzorula, uzodla nje umzila ngenkani. Bathi-ke lokho kwenza ukuthi kwi-album ekhuphuke kakhulu ngeviki lesi-11 ukwadlula wonke ama-album kaMaskandi asekaba khona. Ayikho i-album kaMaskandi ngeviki lesi-11 eke yakhuphuka kangaka. Can you imagine? I-album kaMzukulu shuthi sekusela kancane ishaye ku-3 months, yabona. Lokho nje ikwenze before kuhlala no-3 months. Umlando omusha lo wenziwa uMzukulu. Sibonge futhi ukuthi uMzukulu usaqhubeka wenza kahle kakhulu. Even nalapha ku-Spotify ngoba wabheka ama-monthly listeners ngapha kwa-left uye kuMenzi, ngapha kwa-right uye kuMzukulu. Ngibuka uMzukulu ama-monthly listeners even after isikhathi eside kangaka, close to 3 months, ama-monthly listeners 968,000. uMenzi ubesanda kubuyela ukungena kwi-million for the first time emlandweni wakhe, usethi 1.1 million. Wona lindela ukubona ukuthi yena i-album kaMenzi izokhuphuka kangakanani, uzobona. uMenzi bayamthanda phela abantu omkhonzile, and lethi wesikhinkini asilishayele ki-million, 1.1 million and 96,000 ngaphezulu. So sayazogcwala zona-ke iy'ngoma kaMenzi-ke lezi la ezile-album ezisanda kubuya, kodwa lezi enilokhu niy'bona ingaba vele abantu abakwazi ukuyiyeka uyidlala. Zimnandi kakhulu. uMzukulu ey'velayo zonke ingoma zawu-10 zinama-million zonke. Njengoba nibona ubugosti bami 4.9 million. Nezinye-ke ey'khona laphana ngenizohamba niyoy'bheka njengala. uMzukulu ubugosti bami 4.9 million, Thando Lwethu 3.2 million, Firefighter, uMkhovi hamba ngama-2 million. Okwazinsele nobani-ke zikhona. Nazi-ke kaMenzi ingoma laphana. Ethi Unamagqubu iyona-ke elandelayo ngo-402,000 ukulandela ethi Wesikhinkile. Ethi yena sayeqala esikoleni ina 372K. So niyabona-ke ukuthi yena kuhamba hle kanjani. Nazo izowashaya ama-million, kube kuwuxhaxha nje ama-million kuMenzi. Lezi nsizwa lezi ziyawenzela online, angifuni ukukhohlisa. Last year uMenzi album yakhe yasebenza kakhulu ethi Sisiguge, okuyona album yokuqala ukuthi ishaye u-50 million nama-streams imi ku-Spotify. Ungayihlanganisi no-YouTube. Usungabala ukuthi YouTube-ke inama-views amangaki-ke, ama-streams esewonke-ke. Inamba-ke enkulu kahle kakhulu-ke le. Bekuyilokho nje umuntu afuna ukuveza. Laphana ku-YouTube uMenzi ingoma yakhe hamba phambili ethi Wesikhinkile nayo usuhlanganisile 2 million and iselokhu ihleli ku-number 1. Isina-more than how many? Isina-more than 12 days or 11 days ihleli ku-number 1. Akubukeki izosuka ngoba isikhuphuka kakhulu manje, isiqala ukuba ingozi. Isifakile izinga leli-ke esiyingozi kakhulu. Okusho ukuthi uhlala isikhathi esingakanani, uzoba umlando omusha lo. Ethi sayiqala isikole lento futhi uMenzi isina-743,000 wama-views. Kulandela ethi Usibale 678,000. Kulandele ethi Unamagqubu 639,000. Izingoma lezi ezishoshela laphana kuma-1 million. uMzukulu-ke ama-million ayi-13-ke laphana-ke or 14 out of 17 songs. uMzukulu uzoba umculo wokuqala endeni kaMaskandi ukuthi i-album yakhe kube eyama-million kuphela, because sho eziwu-13 ingoma enama-million. Njengo-Firefighter 3.2 million. Nansi phela ingoma ethi Ubugosti Bami 6.6 million within 2 months and 3 weeks.
umlando omusha lo. Lento le ehlele siyifihla bafowethu. Ane nibone ukuthi mina la ekhaya ke hlele nguveza kumsebenzi walensizwa womzukulu. UMenzi-ke naye-ke sesolokhu sokhuluma ngomsebenzi wakhe ngoba uyavelela kulama website esinokwabheka kunabantu abafew abakwazi uku-accessa akusithi sonke esinayo inhlahla ke yalokho. Yingakho-ke siveza kanje sibonisa nobani nobani ukuthi yena kuhamba kanjani lapha online. Futhi ngiyathemba ukuthi lokho esikwenzayo kuzowenza umehluko kulabaculi laba esuke sizama into yabo ukuthi yena siyiveze ebantwini ngoba akukhulunywa enough lezi zinto ezinhle ezenziwa omaskandi. Yabona nje ama-album alezi nsizwa ayabhala kwamanye ama-website njengayo le nsizwa le or intokazi esuke ibhala because angimazi umnazo lama-page lawo ku-X naku-Facebook ubhala izinto ezinhle kakhulu omaskandi kodwa ubhala wonke ku-music. Mina suke ngingena omaskandi izinto ezinjengalezi uyakwazi ukuthi ayihlahluke kahle lento ayibe ngendlela ezoba simple. Injalo-ke indaba-ke kuhamba kanjani umsebenzi walezi nsizwa and usakhuphuka. OkaMzukulu mangaza kakhulu bafowethu. Bengitshela kuMzukulu sekuyobe izingoma ezimbalwa ezilokhu zibambile. Cha, the whole album still doing well. Okusho ukuthi-ke maybe just maybe sizobona i-album yokuqala ukuthi ishaye 100 million wama-streams. Kuzoba umlando omusha-ke futhi loyo njengoba-ke uMenzi esekwenze i-album yakhe ukuthi ashaye 50 million ama-streams. Kungenzeka sibone 100 million ama-streams i-album eyi-1. Asazi ayidibele ngokuzayo khona la kwinto fast ukuthi TV sesizokhuluma ngezinye izinto ezenzeka kule channel ningakhohlwa-ke kunomcimbi laphana ke eMdletsheni angazi bathe ikuphi indawo kodwa-ke niyazi ukuthi-ke ikuphi umthandeni ukubika konke kokuripotha konke-ke abantu behambe beyojabula beyiphathe kahle-ke and ningakhohlwa ukuthi-ke amaholide awakapheli abantu ababuyele emsebenzini nizibheke laphana nisakahle ngiyabonga.